Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nagbaligi ni Jonas anang paltog ni Boy, ket napan na impadamag ni Don Juan. Maayatan ti Don iti day tanga impadamag dagiti alipores na, ket tinangdanan na pay ida iti dakkel agatad. Iti mat panagsarita da ligaya ken dinggas. Imbaga ni ligaya ti sumaruno a plano na. Huldapen na ti rancho ni Astor, ket 100% ti baligi na nutulungan ni Dinggas. Imanugot nga rod ni Dinggas, ket nakunana anasken a planwenda na imbag ti addangda. Kabayatan na, impadamag met da bigman ken ni Astor anatayan ni Boy, gapo ta pinaltugan na. Inted nga rod ni Astor ti udi na kadakwada kastang danda. Nangagmat ni Dagimay ti panagsarsarita da bigman ken Astor. Kasta unay ti danag na, ket impaka muna ken ni Dinggas. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Ni Boy Dinggas, ni Boy. Dagimay, anya ti mapaspasamakan ka. Ni Boy ka no Dinggas, napaltugan kat natayan. Anya? Dinggas, saan nga po na di ako na dyan? Dakal nga lalaki. Saan nga po nga napaltugan ni Boy kat natayan? Saan nga po no? Saan? Anya? Ay! Saan ka nga agnangalatan nga kasta? Yung kaambon no agpaiso nga napaltugan ni Boy! Boy, ada nagsardeng alugan. Amuam no asino, nga magsagana ka. Sige, siripag iti tawa. Ni tatang mo, Boy. Sana ka natay, tatang. Nadamgisan lang ti abagak. Agyaman no kasta. Kat, kumustan ti sugat mo? Awan pagdanagan yo iti sugat ko. Gan may isa. Adda ni Joy ang mga iaywan kanyak. Ay, boy. Napaninwaras ni Arson ti damag iti sentro, anataya kon. Iti kasta. Agsardengan dagiti awanan bain. Amok akayat da kapatayan. Ngem saan da nagbaligi. Asino tinangpaltugan ka? Diyak amo tatang. Impadamag yo anatay ka. Nukas tangarod, saan ka narumrumar? Tapno saan ka maisagmak? Juan, tatang. Kastaunay ti danag ni nanang mo Dagimay. Kastaunay asangit na itay. Gaputa na damag na ti may papankan ka. Ibagayo asa anak anatay, tatang. Kat damgislaan ti sugat ko. Wan, anak. Katagan anad kayo akanayon. Numabalin, umadayo kayo pailang. Nang runa kat adda sugat mo. Ay! Oh! Nabang aranak iti gusto. Kunak no agpaiso nga natayan ni Boy. Damgis ti sugat na. Kat na joy kan adilin ti mga asikaso ken kuana. Kat imbag taad dada. Kat nagpa-ospital ni Boy. Di na kanukayat. Tadamgis lang ti sugat na. Iso ada joy kan adilin ti nakakaamo ken kuana. Dinggas, kayat ko nga makita ni Boy. Agpambarakan ni amo nga adagatangak ija sentro kat kuyugan nak. Sige. Agpakada ka ken kuana. Idagas ka ijay dagos da joy kat aglayo na ijay sentro. Tay pakamo kiniligaya tinapasamak kini Boy. Uwan, Mang Dona. Kasta tinangag ko a pagsasaritaan da iti tiyendaan itay napanak ni matang iti barako a kape. Imposible. Kunada agayam kano dagnagan iti arson. Oh, di
Manong Boy. Saan nakamamati anatay ni Boy? Napaltugan nga rod ka now, ma'am. Saan nakamamati? Kasano na pod now, ma'am? Saan napod na daytasan niya? Ngam kasano nga rod, ma'am, no pod now? Kaya't ko amamuan ti Pudno. Mapantay tamat lang ang ijay happy house ni Astor Angel. Ha? Agunay kang! Mapantay tamat lang! Uy, boy, ay apo ka nga eh. Apay nga napaltugan ka. Apay nga saan mo nga linis si Andia Bala? Hey, intulok mo nga natamaan ka. Linisam ko maa. Ni Nanang Mat, malisyam ka di matibala. Awan anak ko. Nagpaklab ka ko mga dagos, idi paltugan da ka. Ag isam-isam ka pa lang ita nga. Madanda na ganak ng ag isam ka pa lang. Makaisa magngarod ka da kayo, Nanang. Kat, kumusta te sugat mo? Awanan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Ay, nabang aranak nga nakakita kan ka nga mayat ka. Nga saan nga grabe te nangyari kan ka. O Nanang, saan na bale? Didak binaybay anda adilin kan Joy. Ay, boy. Adda baga po na nga pinaltugan da ka. Awan amok abasol ko iti asino man, Nanang. Kat jakmet ammo no asino tinang paltog kanyak. Kat uray kastoy tinapasama kanyak. Sana kagibales. Ay, una anak ko. Eh, imbag atakas tate panunot mo. Mayat di ata. Iso adi kay kumanagdanag kanyak, Nanang. Awan, basta ikaremat ang aliklikam ti makilablaban. Wananang, ikarik. Boy, agpaiso ka di tinangag ko nga imbagam ka ni Auntie Dagimay. Nganya, Asaan kan nga agibalas? kasta lang ti imbaga kadakwada. Tapno saan dang agdanag. Ngam kinapudno na. Umapapoy tiriknak. Kaya't ko ti agibalas. Ngam no ita. Kaya't ko pa iti umadayo. Boy, Wanarson, tadyak kayat nga agdanag dananang dagimay. Kastamatan ni Auntie Gracia. Amom ka din no asino tinang paltog ka ni Boy, Dinggas. Saan? Itaan niya aga po akas na tinaramid na kankwana. At dagiti loko iti aglawlaw, ligaya. Dagiti agin tuturad. Aga po ta nakaigamdan iti paltog, kat kunamlan asino da. Dinggas. Ala, oh my God. Mapantan ijay dagos ni Joy. Sige, mabitla ang tagrubwatan. Apay adita kang pastrikan dita happy house. Kaya't mi amakita ni Boy. Pudno ka di anatayan ni Manong Boy. Tanapaltogan, gwardya. Wen, Anya ti kayat mo asawan. natayin ni Boy. Napaltugan. Sana pudno day kang. Pudno! Hala, inkayon. Kamay parit ti sa bali at tao ditoy. Agungot niya mo. Sa dino nga ron kayan ti bangkay ni Manong Boy, gwardya. Diyak ka mo. Ngamin, nabayagan asaan nga agnanay dita happy house. Nagtalaw. Ha? Anya. Ala, inkayon. Sakbay ang makita na kayo ni Amo Astor. Nay, Ma'am Donna, insardang mumutan dito eh. Boy! Donna!
day taabanag, Sonia. Wan, madam. Dayta tinapasamak. Iso nga ita. Adda ni Ma'am Donna dita pan naka-opisina na. Agsangsangit. Anya. Good. Saan may matngamot ayan ti bangkay, madam? No naitabon nga tan, wano malamlamayan pa ilaong. Kayat ko akasarita ni Donna. Ay, saanon, ma'am? Kaya't natyag may maysa. Ang mga nubugkawan na kalaang numakita na ka. Anya. Kagura na ka, madam. Isuasan ka pa ilaang agpakpakita kang kuana. Taamangan no pabainan na kalaang. Sonya, kaya't ko yawat ti ginatang ko alahas. Puro abalitok. Nagpupok iti pan naka-opisina na, big man. Ngamin, agsangsangit. Tanamuan na anatay ni Manong Boy. Anya. Inak kasarita taliw-liwag. Ay, saan, big man? Bugkawan na kalaang. Wrong timing ka. Agsuglikan tulangan iti sa baling aldaw. Maliw-liwa kanyak ni Donna. Isong inak kasarita. Hindi ka man nagpilit, big man. Di nangarod kaya't di makisarita iti oray asinaw. Itad ko nga ron dati alas. Ilan, yawat mo kanya. Tasya akong di bangtol. Saanan? Hamangan no tagikwam. Anya? Sige, in kayo nga doon. Di kag marambang ditoy. Nang runa ta di kayo matngarod agurdar. Sige. Nagsubli kami to'y di sa baling aldaw. Padre, ada kayo dito ospital? When Adeline, ket nasaya at nakita ka, ayan ni Joy. Napandita female ward, padre. Adeline, nadamag yung ka din tinapasamak ka ni Boy? Padre, si bibiyag ni Boy. Ada ijay dagos mi kan ni Joy. Nabang aranak pa nakangag itirayta. Agyaman to iti Diyos. Wen, padre. Napaltugan. Ngam, napadamgisan laeng. Katda kami kan ni Joy ti mangas asikaso kan kuana. Nasayat no kasta. Ala. Dahil siya laang ti dinamag ko. Sige. Aramido mong ti trabahom, tayo nakagbisita karag iti pasyente. Wen, padre. Nagsubli kamat ito happy house, Ma'am Margareta. Umayak agdamag iti may papan kan ni Boy. Pudno ka di anatayan. Ay, Natay ka di wenno saan. Owan, ma'am, awanan ni Boy. Pinaltugan dan. Anya. Day takot ngamin. Tanalastog ti anak mo. Kanayon nga agin lalaing. Anya nga'y ita. Pinatay dan. Kasta ti ganaban dagiti agin lalaing. Kasta pa ilang matay bagam ka ni Boy. Kadakas lang arudan tinangyari kan kwa na, ma'am. Agpay sumat ti imbagak. Kat, ayan ti bangkay na. Kwa. Awanan, naitabunan. Anya. Naitabunan, ma'am. Siya kung tinagluto iti makan. Mangan kayo pa'y. Sakbay ngayon kay Agduty, Joy, Adeline. Wana nang. Siya kung timang itulod kada kayo. Joy, Adeline, Saanan, Arson? Kabaalan mi nga oray da kami laeng. kunan iboy nga itulod kayo. Sige, Arson. Makamu ka nga ron. Ala, umay kayon iji kusina. Taidasaran kayo. Wana nang. Da kami latan, Auntie Gracia. Saan kami mutin nga ubing? Siya kon. Sige, intayon iji kusina.
Napanan da, Joy. Intulod ida ni Arson. Nasaya at ta nagagatlat tamot ni Arson. Dakkel ti tulong na kada kayo. Pudno day tay, auntie. Mapangnamnamaan na talaga ni Arson. Boy, awan ka di ti atapom iti napasamak ken ka. Awan, Auntie Gracia. Sigurado ka? Awan. Nalabit asan na sakti punteryada. Wano saan? Nayaw awan la abala ti na itama kanyak. Boy, Awan tinas ka na pagdanagan nyo kanyak, Auntie Gracia. saan nga ta? Nga adda pa kainaigan ni Astor, iti daytoy. Amangan no kayat na ka nga ipapatay. Gaputa na amwak nga amin apumanaw ken kwa na at tao na, kat ipapatay na. Saan, Auntie? Di ka agsaway ti kasta. Boy, kayat ko nga madayo ka. Adda lugar nga amok anatalgad para ken ka. Saan anas kan apumanawak ditoy, Auntie Gracia? No oras kon, awan mabalin ko. Tauray sa dino ti ayan tayo. No daytan tinaikadang nga ipapatay tayo. Awan mabalin tayo. Ngem boy, Awan pagdanagan nyo kanyak, Auntie Gracia. sige, saan ka napilitan? Basta agan annad ka kanayon, boy. Dubyam ti agan nad. Wan, Auntie. Aramidak dayta. Agyaman nak. Kat kabayatan nga da ka dito'y dagos ni Joy. Dituyak pay laang nga agnaad. Tapno matulungan kayo. Ayan ni Donna, Sonia. Sana simurag ita dito'y coffee shop na, madam. Ngamin, limlim tagdag iti matana. Tasaan na nagsardang ni dirabing agsangsangit. Gapu iti ipupusay ni Manong Boy. Nang runa kat di namat ammo ti pangkitaan na iti bangkay. Awanan, naitabunan. Kasta ti kuna ti inana. Anya? Wen, naitabunan. Iso adiyon makita ti bangkay. Diyak kayat ti mangan. Alan ma'am, mangan kan. Diyak kayat ti mangan. Ay, Apay ngayon tabon dadagos ti bangkay ni Boy. wan nga rod, ma'am. Aguri ka. Mapantay di ospital ni itamat lang. Ha? Kayat ko ang kasarita ni Joy. Joy, kaya't nakakasarita ni Madam Donna. Mapantabit ijerwar, itayan ti kutsina. Anya? At daladamagan na kan ka, may papan ka ni Manong Boy. Anya ti damagin na? Yaka mo, ah? Kaya't nakalaunay ang makasarita, may papan ka ni Manong Boy. Iso ang mapanta kuman, iti ayan na. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.